Selam aleyküm, saat 15.30 efirde zaman yayını. Bugün Qrimishg'alının 903. kuni devam etmekte. Bu saatga hazır olgan haberlerden sizlerni men Şevket Namatullayев tanış etmege hazırım. En azı 3 kişi ilak oldu, 100'ge yakın yaralı bar. Türkiye'nin şarkındaki Elazik şehrinde terakt yüz berdi. Politsiya bölügi yanında turgan araba patlatılgan. Patlaf olgan politsiya bölügi yanında salonunda toy keçi eken. Patlaf toyunu çıkargan operatorның videosuna tushgan. Mesuliyetlikni kimse de o'z boyuna almadı. Lakin akime terakta Kurdistan ish partiya tarafdarlarini qabatladı. Ilmi Umerovni xastaxonadan chiqarib, FSB xodimlari psixiatrik statsionarına alıp kettiler. Bu vaqtda Meclis reisinin muavini Nariman Jelal bildirdi. Belli olgani 2 avgustning 11'inde Ahmedjetning Kiyev rayon mahkemesinde Meclis reisinin muavini nisbeten mecburiy psixiatrik ekspertiza tayinlanacak vaqtda onun yuragi yaramadı, qon basımı ko'tarildi. Acele yardım Umerovni Ahmedjetning 7-chi xastaxonasining kardiologik bo'ligini alıp ketdi. Onda en azından 10 kun tedavilanmak kerak edi. Ilmi Umerov mahkemede sonunaca bulunmağına bakmadan qadı psixiatrik statsionarına yollamak gerek degen karar çıkardı. Advokatlar ise bu kararga karşı o'z şikayetini berdiler. Keçenler ise Meclis reisi Rifat Chubarov FSB xodimlari ekimlerge Umerovni tez vaqtda xastaxonadan chiqarilmasi talabinen boshqa yapqanlari haqida bildirgan edi. Мы имели информацию о том, что осуществляются попытки со стороны сотрудников ФСБ, в частности следователя, который ведет дело Ильми Умерова, добиться выписки его из больницы, несмотря на то, что врачи констатируют необходимость для него специализированного лечения. У него есть действительно серьезные проблемы и с давлением. Несмотря на это, они, я не знаю, какими путями добились таки того, что сегодня Ильми Умеров был выписан из стационара 7-й городской больницы Симферополя. И сотрудник ФСБ приехал и, в принципе, по договоренности, без шума, он в данный момент уже, наверное, доставил Ильми Умерова в психиатрический диспансер на улице Роза Люксембург в городе Симферополе. Пока мы еще не выяснили, какие будут условия содержания, будет ли мобильная связь с Ильми Умеровым, можно ли ему передавать пищу и так далее. Сотрудники ФСБ, по крайней мере, обещают, насколько можно им верить, что будет и доступ адвокатов, и доступ родных, конечно, не как в обычную больницу. Возможно, будет и мобильная связь у него. Вот. И, естественно, они уверяют, что ничего с ним происходить не будет. Но, сами понимаете, с доверием к таким словам у нас очень большие проблемы. Advokat Nikolay Polozov Ilmi Umerovның psixiatrik statsionarına yerleştirilmesini qanunsuz olganını bildirdi. Onun sözlerine göre mahkeme kararı da kuchga kirmedi, chunki Ahmedjetning Kiyev rayon mahkeme kararına apелляцион şikayetini bergen edi. Перевод его сегодня в психиатрическую больницу является незаконным. Постановление суда, на основании которого его можно было туда поместить, еще не вступило в законную силу. Защита обжаловала данное постановление суда. Решения апелляционной инстанции не было. Поэтому мы говорим о действиях сотрудников ФСБ как о превышении должностных полномочий и самоуправстве. По данному факту мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации на имя Чайки. Мы будем обращаться к уполномоченному права человека Москальковой, а также к директору ФСБ Бортникову, для того, чтобы всесторонне провели проверку законности действий сотрудников ФСБ. Ahmedjetте Кенеде mahkeme kuni bugun Qrimning Yuqori Rus mahkemesi Kutlevi qalabaliqlar chiqaruvunda qabatlанған Meclis reisinin muavini Aqtem Cheygozning ishi baqilmasini devam etdi. Belli olgani gibi şimdi qadılar 2014 senesi 26 fevral kuni Qrim parlamentining binosi o'g'inde o'tkazilgan Ukraina birdamligi mitinginde ularning aytganlarına ko'ra zarar ko'rgan Russiya единство tarafdorlarini izatlarini dinlaylar. Ularning sayısı 100'den ziyodadir. Advokat Nikolay Polozovning bildirganine ko'ra mahkeme shimdiki kabi haftada tek 1-2 zarar ko'rgan shaxsni dinlayjak bo'lsa, qaror chiqariluvi bir qancha yilga so'zila bile.
Қырымда журналист Ремзи Алимов вефат етті. Женазе намазы бүгін Ахмеджитнің Абдал мезарлығында қылынды. Ремзи Алимов Ленин байрағы ве Яңы Дүния газеталарының мұхбері олып чалышайды. Мерхум 1944 сенесі апрелінің учінде Ақияр живарындаки Золотая балка койынды дүнияға келді. 1968 сенесі обырынжелер сырасында Ташкентте Низами педагогика институтында Қырым-татар тілі ве эдебияты бөлігіні оқымаға кіре. Оқуыны бітірген сон Ленин байрағы газетасында чалышы башлай. Анда есе озыны ақықи тақыма ат сечіп алған. 1991 сенесі Ремзи Алимов газета редакциясының бераберлікте Қырымға авдет етіп, мақалелер язмаға девам ете. Пенсияға шыққан сон біле Яңы Дүния газетасы үшін мақалелер яза. Атер телеканалы мерхумның сой сопларына ойстазиелеріні білдіре. Аксеновны Интерпол қыдыруына айлан етежеклер. Бұл ақта Украинада тешкіл етілген Қырым прокуроры Петр Коваленко білдірді. Қырымның ешғалжы юлбашысы Артек бала мерkezini Русия майысыне кечірмекте қабатлана. Илк сефер оны кечкен сене халқара қыдыруына илан еткен еділер. Ләкин избатлар етерлі олмағаны үшін материалларны қайтарған еділер. Було вирішено питання щодо ініціювання оголошення цієї особи в міжнародний розшук. Но там є свої правила, свої умови. Тобто направляються тільки, як зазначав, особи, які скоїли чисто кримінальну злочинність і перелік питань, які є обов'язково. Наприклад, підозра повинна бути переведена на одну із офіційних мов Інтерполу. Далі надати певні документи, наприклад, відбитки пальців, там фотографії та далі, та далі. Ми цю процедуру вже раз проходили. Однак Українське бюро Інтерполу нам повернуло ці документи назад для додаткового опрацювання. Бақшсарайдаки ханлар сарайы бақымсыз алда қалмақта. Ишғалжы әкеметінің тамирлеп ішлері кечірілмесіне 148 миллион рубле айырғанын дегеніне бақмадан 16 асырда құрылған бина виран олмақта. Таваннан бір қысымы түше, бірқач салон асылда қапалы, салонларда олған шар диванлар зорнен чалыша. Диварларының штукатуркасы эшіле, тротуарлар ве мердвенлерні есе йосын басқан. По-соседски, я же рядом здесь живу, и все-таки это наша кормушка. Ну, как бы, сколько денег Ханский дворец зарабатывает, можно было давно это сделать. Нам только дороги сделали. Ну, так, чуть-чуть. А так, на второй этаж уже не пускают. Здесь и проход вон закрыли. Это черепица. Ее, в общем-то, сейчас надо где-то по спецзаказу делать. Понимаете как? Я думаю, что, наверное, не очень хватает средств, чтобы вот это вот все в таком темпе сделать. Бальбек вадисінде олған көйлер сусыз қала біле. Қырымнан Ишғалжы әкеметі Кокоз өзені ятағында су анбарына құрмаған етлене. Топланған суыны Ақиярны суынен темен еткен Чернореченскай су анбарына йолламаға істейлер. Кокоз бе қомшы койсакенлері Ишғалжы әкеметінің бөлі қарарынен мемнун дегелер. Білдіргенлеріне көре, өзенде бен құрылса, көйлер асылда сусыз қалажақлар. Это катастрофа, экологическая катастрофа, что убирают эту речку. Она нам очень нужна. Бельбекская долина, вся, не только наше село, вся долина наша гордится этой речкой. Речка – это дар природы, и ее нельзя трогать. И вообще природу нарушать нельзя. Кто идет против природы, жестоко наказан. Не, ну чем мы виноваты? Как-то можно речку отнять? Она веками тут текла. Для того, чтобы успокоить людей, нужно строительным организациям и органам, которые берутся за строительство этой плотины, с общиной долины заключить договор. Какие они берут на себя обязательства, чтобы не лишить людей воды. Есть один колодец, начали там строительство, перекопали жилы, и вообще в колодце уменьшилась вода больше, чем наполовину. И вот так вот ведрами таскаем воду. Вот так вот мы живем. Теперь, если даже и этого не будет, если речки не будет, то вообще я не знаю, что будет. Так хоть как канава протекает, хоть с канавы набираем воду.
Туневын Истанбулда Евровидение 2016 ярышының ғалибы Джамаланың концерті 2000-ден зияде сейіржі топлады. Концерт Истанбулның ең популяр олған Джемил Топузлы Open Air театрында кечірілді. Концертке махсус Мустафа Джемилев те барды. Тәфсилатлы Эмине Халил азырлаған махсус лифхасындан огрене білесіңіз. Seyirciler konsertten birkaç saat evvel şehir merkezinde yerleşken konser salonu ogunda heyecan ile konsertin başlamasını beklediler. Toplangan insanlar arasında çok sayıda Türkiye'deki Kırım Tatar derneklerinin reisleri ve azaları var idi. Biz bunda inşallah kısmet etse bizim gururumuz Camalan yılların dinlemeye geldik. Ve bunda inşallah bizim Kırım Tatarlarımızın Türkiye'deki balaban bir toplaşığı olmasını istiyoruz. İnşallah göreceğimiz. Valla Camala tabii bizim için çok önemli. Camala da bu şarkısıyla beraber Kırım Türklerinin 1944 acılarını bütün dünyaya göstermesi bizim için Türkiye'de yaşayan Kırım Türkleri olarak çok önemli. Türk vatandaşlarından gayrı Ukrayna vatandaşları da kalabalık ediler. Onlar da ayrı bir kıvanç ile Camala ile gururlana ediler. В першу чергу для нас означає перемога не тільки Джамали, а перемога України, тому що вона представляла Україну, і перемога татарського народу, їхньої пісні історичної. Це для нас велика радість для всієї України. Ну і те, що тепер Україна прийме участь в Євробаченні. Temelleri Kırım'ın çeşit yerlerinden olgan ama şimdiki vakitte Türkiye'de yaşayan halk Camala'nın galibesini pek mühim bir vakıya dep saya. Şu an çok mutluyuz çünkü Camala Kırım'ı temsil ediyor ve Kırım'ın şu anki durumu Türkiye'ye nazaran çok daha kötü durumda ve Kırım Tatarları şu an gerçekten acı içinde. Dileriz ki Türkiye Kırım'a daha fazla destek olur ve bir gün Kırım'da özgürlüğüne kavuşur. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Amfiteyatrı'nda Camala'nın konsertine tahminen 2000'e yakın insan toplandı. Sanatçının yıllarından efkarlanan cemaat, Türkiye, Ukrayna ve Kırım milli bayraklarını bütün konser devamında koterip sallayediler. Mahsus Camala'nın konsertinde bulunmak için Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da Türkiye'ye geldi. Aslında bu Eurovizyon bu sanat yarışması. Ama herkese elbette anlaşıldı. Burada siyasi mesele belki de birinci plandaydı. Aslında Stockholm'da ben oradaydım o konser zamanında. Esas tartışma Rusya ve Kırım Tatarları arasında vardı. Bizim için çok prinsipaliydi. Onun için çok büyük bizim için galiba sağ olsun Cemal'a. Konser bitken son sanatçı takımı ile sanadan kettiler. Ama seyircilerinin istegi üzere Camala kene sanaga çıkıp yırladı. Bu konsertni görmek için mahsus Ukrayna'dan gelgen vatandaşlar da var idi. Я пришла специально на концерт Джамалы из Украины. Впечатления невероятные. У меня были мурашки по телу. Я не знаю, одна песня была турецкая, не знаю, к сожалению, название, но просто были мурашки. Ну и последняя, конечно, которая была на Евровидении. Это было что-то. Şunu kaydetmek gerek ki Camala'nı Türkiye'de gerçekten severler ve onun ile gururlanalar. Çünkü bugün gecik Eurovizyon yarışmasında birinci kere Türkiye tilde sözlerini Camala yırladı. Emine Halil, Vladlen Melnikov, İstanbul'dan mahsus ATR için. Bu saatқа hazır olған sonki haberlerimiz bular еді. Daima ATR ile olunuz, nevbeteki yayınlarımızны қачырмаңыз. Көрішmek üzere.